Estrada Lolotoe e a área Zulo ameasadu atau kotu. Estrada ligação posto administrativo Lolotoe para o município Boponaro, da União ameasadu kotu, no transporte público la belio ona e a estrada né. Tama tinang limona, mas be estado siramos be laos tau matan lai, estarmos tau matan, mas be kondisang rai nema, halai bebek. Nune estado mais ou menos usaha mais ou menos halon sama bele halo jembatan rumah ka o halon sama bele liu tamba halo jembatan det kona usine mai to enpa bele mas duru det ne tina bailoramos nya monu na fatindi fulan satu to fulan ne liula dia kona mua udang bot tani nama Lolotoe ne dalam at ne idane kalau sama be am povo Lolotoe ne biti merek tan Estrada dan mak ameato povo Lolotoe importante amine Estrada Zulo ne usi município mai Lolotoe difícil tambah Estrada careta tamalai dia dalam rumah motor mos emang hulan deit então problema makilane problema iane atu ba município mos susar tinan governo troca malu mas promete hela ba povo dit dan ami saya tende halo Estrada irane ami saya tende halo halo buat irane buat neve comunidade precisa. Administrador posto ateten a condição na estrada né parte dos institutos estão equipamento local na dalan alternativo e dalan ne clot no lametin no ne transporte sira la belelio. E depois de hau tumba no de proposta alat verdad mai zuinu tu queras zuinu ne serviço queras lo que Estrada ida fonida usi area lontas ninia sai mai area sukuira deudet mas be Estrada ne ni distância 2 kilo basic 2 kilo mas be duru deit la halo beralan la ateru então transporte tempo una atu liune susar tamba la ateru depois loquemos la luan pas careta deit tamba ska deit atu fura fatukne la dia então loke los deit pas careta então careta atu liu haneba susar ituan tamba railolon depois uran cois careta bele monu então obrigado careta tem tuir na fatin dalam nebema kotu ne posto Lolotoe e socorrido no ter dado censos tina rihun rua e a posto Lolotoe população basic rihun ualo equipa cobertura gemen